India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Narapi ong tawa kidan ki nam tak election kini ki armut ki MLA ki nampan tiket na napi ko ban yusnya napi mata to nila yo kajing ya pani sai ro ki amut ki male ki ba pi ong ba ki nang pan tiket ni ki pan shu dia kata it is too early yang bang ni jubab nama ba hadu menta kasinghi ba amut ki dang dei ki official MLA jong ka party is spirit lain no taradu ba ki labu no ka resign mo lani kila penting dah kumai part te ni kain no ba hindi shu dese MLA jong party habai dai Kita tahu bah, di MLA sudah kita sih kini dan kami si. Sometimes way over there, the last country, way MLA ro is last country organizing. udah vice president mo I suppose. de hakni ba kani kajing bomdon juga di MLA SPI kwa UI juga di don tak singa semo te kiru kidan ke kampung lakiat ni la kontak iki ni friend iki re kidan di kampung lakiat te ki Herman tak sing rambut pada bagi la pak si bang MLA juga parti dan kata kata officially he clearly bagi dia ki MLA juga parti hukum ke parti itu bagi dabu than ya kata mo jing perkhat bodong balik si Indonesia ese kumpan su tiket ni lah bodong sih, agak kuatkan batai dari ruang kumputer ke PDP mah. ini ba ka kubor ba buat kino kesan barne kila rum UDP te pipat hadu menta pin kertong em sama kerwat ni jute ba pin kertong sama kerwat Oh hagar beri perkataan ngidang ayo ya kejing tip ke basai naga mau kerbat ire unit ba idon ke belah ni. Dia kena ingin tip kambah anda ba kira kot ke meeting setai kendai trik dengan yo kamban naki bedai ya ka information mo jong ki no pitam jong leaders of party nama om la ban ong balese kita kena join tu berkai kila milut bagi don ru ki balik ki don ki pasal bagi no pitam bagi no jong party isu kwa yo jing shine pe sa kawai bali barinik imbi no an SPDP habai yo minister ro bali rum no sa UDP kai ke daw ya ai simply nak daw balik ki mi nak party tengi terpa di fiba kin kam kin like pani sana ki mangi di tebe option di Kung ka party, ha inakalaya ka na buwan kini di arwat kaya mali kini yung konsyo na SPP. Ipanjung siya na MLA. em ya kene ngin ngan ku bola mantan dai ni don